icyubahiro n'icyawe iteka ryose. Turaba waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turagushimiye kubw'umugaragu wawe Mana, ugiye kuganira ijambo ryawe, umubashishe kandi umuzuze imbaraga zo kubasha kugaburira ubwoko bungana gutya. Ndabizi neza umwana Satani azizana agahubwe kugira ngo abantu batumva ubushake bwawe, ariko Mwana turashima kuko waduhaye ubutware, uduha n'ubushobozi. Uravuga ngo icyo tuzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu bwami bwawe. Duhambiriye gahunda zose n'imigambi y'umwana Satani bituma abantu batumva ubushake bwawe. Ibyo byose bitabwe kure, maze umuco w'Imana umurike mu mitima y'abantu, abantu bakiri neza n'imbaraga zivuye mu ijuru. Ubwiza bwawe Mana umanuka mu ijambo ryawe, buze ari imbaraga zo kubasha guhindura ibyanze guhinduka. Ibigaragara ari imisozi bihinduka amataba, ibigaragara byarapfuye ijambo ryawe ribizure, ibigaragara mwami byarasinzire bikanguke, kuko imbaraga zawe Mana zirabishoboye. Turagushimiye kuko uri umunyembaraga kandi ubashisha umugaragu wawe n'abicaye nabo ukabafungura amatwi y'imitima kugira ngo babashe kumva icyo wagenye muri uyu mugoroba. Asante kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana iguheze umugisha. Abikorinto ba kabiri naje reka niruke kuko uno mugoroba nta muntu utindana mikoro. Nituje gutinda turacura abandi kandi naho hari undi muvuga butumwa canke babiri. Hariho n'ikindi gikorwa dukora tugiye gukora. Rero ni passe nimero par nimero kugira ngo ibintu byose tubisange. Ibyo tutavuze kuwa gatanu no kuwa gatandatu none se tubimara. Ndashima Imana kugera inyabiheke tugasura tukabona nabangana gutya. Imana ya Abraham na Isaka yagwicubaye. Ndashima Imana kubwa ministeri yadutumiye n'abashumba baravyemera. Imana yo mwijuru idakiranirwa abashumba beza. Imana ibahumugisha. Yo mwikirijeho. Imana ibahumugisha. Jambo rya gatatu ndashimira mwene data Evangeliste Rwiyereka na mwene data Evangeliste Ruboneka, abayumbe bavuye Silowamu, abavuye Kabarore, mwese Imana yo mwijuru idakiranirwa yaduhaye guhurira. Imana ibaheze umugisha. Mwasize ibyari bikagombye gukorwa kugira ngo muze dushigikire bene data. Matako tuzokwambara, tuzogushigikira uko yavuga Kristo gusa turi kumwe. Imana igweze umugisha. Rero tugiye mu ijambo ry'Imana. Ndashimira abavukanyi, ndashimira inshuti n'abavandimwe twabonanye, ndashimira umuvyeyi wavuye Canada. Ugume wipange neza, mukanya tugiye gusara, mukanya tugiye gusara. Mushiki wanje yipange niwe ntangirira, ugume utekereza ibyo tugiye gutanga. Uratanga ibintu kuko wavuye Canada, waje hano kandi wowe gatwa tureba twese nitwavuga ngo amen. Tugiye gutanga bene data baradutumiye ejo hari gikoro umuriro wagiye amasaha atari bene data bamasakumba ubantuza hano matako yarambwiye ngo tuzakoresha autowaje kandi ngo niyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, kandi iyo ministeri n'ubundi murabizi ko ari byiziko. Rero bafite abapfakazi runaka tibokwiza bose, ariko bafite umubari barondoye bagomba gufasha. Rero tugiye kubambika tubahe n'amafaranga. Cyakabi Matakuma yatwakiriye neza, protokole yawe ugenda uyitubwire ngo turabashimiye. Na Evangeliste Rwiyereka araza n'ukuri kw'Imana ntacyo mutakoze. Twariye ibintu bivanze, twari ibintu byiza bidateye imitugararo mu nda. Protokole yawe bene da bire cyangwa Ruboneka usha gukurikira, muzibuke musengere protokole. Jewe kuko ndi mu bindi ndaje kwibakira. Imana ibafashe kandi muzibuke. Asiga wambaye neza, uraberewe. Yeme ibi bintu nyabona ni bande babashagagiyeyo. Igirayo papa, wewe wambaye agapira kakaruka, wewe nguigira. Rero Bibiliya ivuga ngo itorero ryiza ngo nirisura imfubyi n'abapfakazi. Dusomye amagambo y'Umwuka Wera. Reka mbabwire ibintu bitatu biza bituma abantu bakora mu rusengero. Umwuka iyo wamanutse navuze mu gitondo, iyo
hari ibintu 7 cyangwa 8 cyangwa 9 bisa bigafasha mu itore, ndavuga 3 cyangwa 2 nimara nkora igikorwa cyatuza mwitegura amafaranga. Nasanze hariya numva ifaranga ko ziravugira muri iyi nzira, zikavugira hariya, zikavugira iriya, faranga ziriho. Ntabwo babwifaranga, hano hari ifaranga, aha hari ifaranga, aha ho ni bitangaza, hariya naho hari ifaranga. Rero umuntu wese yipange neza, dutanga amafaranga dufashe ministeri nayo n'amaboko yawe bafite duke tubongerere. Jambo rya mbere, iyo umwuka wera yaje mu itore atanga imbuto z'umwuka. Kandi imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ubumwe, ni ukwihangana, ni ukugira neza. Nta kindi kintu twaremewe uguye kugira neza. Ineza iragaruka, ineza iraza, uriho cyangwa utakiriho. Iyo wakoze neza, tituvuga ngo amen. Tituvuga ngo amen. Iyo Imana yagufashije mwese ugakora neza, ineza zigaruka. Ineza ya Yonatani, umunsi umwe yagarukiye agahungu kakamuga kanyunyusa amaguru, baragahamagara karaza kaja kurira ibwami. Ineza iragaruka. Uyu mugoroba Imana iguhishurire, Imana ikumvishe gukora neza. Amen. Tituvuga ngo amen. Imana ibaheze umugisha. Ijambo rya kabiri umwuka azazana. Tituvuga ngo amen. Tituvuga ngo amen. Tituvuga ngo amen. Kitu cha kabiri umwuka wera azazana impano. Amangwa yabahaye kuzuzwa, abandi yabahaye ijambo ry'Imana, abandi yabahaye gutera haleluya, abandi yabahaye gutanga amafaranga. Tituvuga ngo amen. Tituvuga ngo amen. Izo mpano zose uko Imana yayiguha, iri Imana yayiguha uyikoreshe neza. Zana impano, nanjye zani yanjye tuba ku bwami bw'Imana. Zana impano, nanjye zani yanjye tuba ku bwami bw'Imana. Zana amafaranga yawe, nanje nzana agafuka k'ifu, undi azana igitenge, undi azana akatu gatoya. Nitubikomanya biruba ku bwami bw'Imana. Ese ko mutakamwikiriza tuvuge ngo amen. Faranga nisiza nazo ariko zana gatoya ufite. Reka mbabwire umuntu wazanye akatu gatoya hamuviramo ibihigo abumutunzi n'abantu babiri. Reka mbavuge nyihuta n'Imana mvuge cya gatatu. Umuntu wa mbere ni Eliya. Mwibuke Eliya hagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Imana imubwira kuja ku kagezi ka Ekereti, arahaba amwe amazi akarya umutsima wari uvuye mu ijuru. Buriya mu ijuru habiziko Imana izitara umutsima ikawuza nuhiye abantu bakarya. Ibyiyo iciyo ni nico cya mbere kiza gisigara mu isoko, kandi nta kindi kigira mbere. Ariko Imana yarakibwiye ngo izi nyama ntizazikorwaho, izi nyama ni za Eliya. Iciyo ni ngo kikadepoza inyama, kikadepoza umutsima, Eliya akarya, yamara kurya iciyo ni kigasubira kikabwira marayika ngo avuye kurya. Ariko ngo bukeye Imana yamubwira ngo kagezi karakamye n'iciyo ni ndagihagaritse, manuka uje mu butaha usangeho umugore azagutunga iyindi minsi isigaye. Ngo aramanuka agezeyo asanga umugore ku nzira kahari ahatoragura, ngo atoragura udukwi, ngo namara acunga n'umuhungu we bipfiye. Ijambo rya mbere, uwo mugore yari afite amaganya. Ijambo rya kabiri, yari umupfakazi. Ijambo rya gatatu, yari kuvuga ngo birarangiye n'umwana. Ijambo rya kane tikovuga ngo amen. Eliya nawe arashika. Mwumva ibisubizo aho biza biva. Tegera uyu mugore wawe bari igisubizo cyawe, wokora gato Imana ikuzuza ijambo, woshaganya Imana mu maturo makeya yo gufasha umupfakazi cyangwa ibintu bigaturika. Waramwiriza umwire mukecuru. Mwiriwe mama, data we mwiriwe. Amaganya, umuntu ufite amaganya ubundi ntazasubizana neza. Mwiriwe. Eliya atase mukecuru, tiwumva kutuza. Ati amazi yo ndayaguha. Aja kuzana amazi asiga udukwi, cyangwa yaratwikoreye kuko Bibiliya ntizivuga ko yagarutse. Ajana udukwi, aja kuzana amazi, ngo aje kwishira mu nzu atariko mukecuru sa amazi mutuku nasabye, ariko n'agatsima ukavuba nukarya.
iwacu twese abantu bavuye ruguru rubone nta umuntu wese iyo yinjaga mu nzu akakubwira ngo mpeza amazi ntaba ari amazi asabye abasabye ibiryo n'amata sibyo bintu twatangaga noneho mwarinji mwasoza nanjye igikombe cy'amazi aramubwira ngo ariko mukecu ukugura aho namfite inyota inzara irangije zinga agatsima aramubwira ngo kurahiye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uwo mugore yari umukirisitu sigara nariko tora turiya dukwe ngwize ncumbe n'umwana wacu uriya muhungu wawe nitubara twipfira nagafuna ko tiduhaga nako nakarobo yari yaramubwira ngo cumba mbere wa cumba nje Bibiliya ndivuga ibintu bifesore ariko ningaho uyu mugore ariko gatari iki kigabo ni igifura ni igiki kono ni ruhu rwinda kono mubwira ngo nagafu gato nagazi Eliya aramubwira ngo cumba wana cumbagira vuba Eliya yarazi igisubiza afite Eliya yarazi ubushobozi bw'Imana afite wa mumama nawe ngo kiyaruwazu yaza arakazinga mwarangiza akazana ku masahani utubaga n'agasahani ko gukarabira aramusurikira ariko Eliya ndamukunda ngo abatera umugongo n'umuhungu arababwira ati reka maze karye mutamunanirwa mukara aragakubita asunikira umupfakazi isahani ningaho wa muhungu yabwiye nyina atarwe tuduhuye ne n'uruva gusenya ndakurahe uyu ni umuntu turajisha abaseri y'amarangiza mu butware bw'ijuru aramubwira ngo bakubwire mama we nishe wahagaritse imvura kandi nijoro ufite urufunguzo rwo kuyimanura iyi minsi yose ifuti izashira mu kigega amavuta atazashira kuzageza umunsi nzobivugira haleluya waweza tuma neno na uzima libadilishe yote hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Imani kwa yazumugisha yeme gatoya ufite 500 kazi gaba yatubwiye neza mu gitondo yatubwiye ngo umuntu ufite igiceri ngo agitange ngo kuko nta ufite ubushobozi bwo kugikora kuriya nta muntu ukora igiceri kandi kiragoye kubona wewe wari watoye ifaranga hano hazi ntaho zitora kuriya abantu baza batanga telefone ariko niba kibazata ifaranga ijambo rya gatatu n'ubu iyo dufite ubumwe dufite umutima w'ubumwe ntaco tunagera kwambika abapfakazi 20 kwambika abapfakazi 30 n'ubusa mu bantu bangana gutya n'ukuri ministeri na ikazamukira ku bumwe bwawe gatoya ufite ugatanga kugira ngo Imana yerekane abafite ubumwe bafite imbaraga tuvuga mami amen ubumwe bwanyu mureke kureba ngo twarakoze ejo n'ubundi ni igikorwa cya ministeri n'ubu turakora twambike n'abantu mwagize ngo bari abamama bazibagirwa ineza twabagiriye mbabwishije ukuri bari abamama kuriya bariko basenga bakazavuga ngo Imana ya Israel heza umugisha abagwane kuriya zo umuntu waguha aba basaza bose baraha umuntu wamuhaye inka aza sita ngo yampaye rwire uzopinga zo kwirahirisha none koresha yaje bageze mu itongo ry'uwo mugabi atakirituyemo ngo akumvije jiwe yuko yavuga akanwa kavuze inka ngo tikarara amata iyo umuntu yakugabiye ntiwamwibagirwa ubumwe bwanyu imbaraga zanyu zirakenewe kugira ngo twambike abapfakazi uba nk'udundamo nyumve kwifaranga zigiye kuza urakamusha bareke kukwagura mu izina rya Yesu. Nihanje nije wagiye kuko nije bari bahaguye uwo menya ni bose ibiki sha none
ntunumve uko usanga ari joro ugiye wamenya ndasigo bari bajanye umuntu nava undi bitanu ariko mutagiye neza ba sari umuntu uko amuvuga ruka bitanu icyo bitanu bibi gira bibi bitanu makumyabiri makumyabiri gatatu ashakanyijima makumyabiri icyo Imana ibahaze umugisha hari undi wa minisiteri sigara singahema bika nimwicare Imana ukubitira Imana amashyi ukubitira Imana amashyi yo mbabarira mama Imana Shimweza ingirizo hari iwacu mu minwe yashizemo amashini atandatu abagore ko baradoda baza barasize indi zose izo yozo utizira none rero resho nyana yashigikiye heza ministeri ayifasha abagore b'abapfakazi ni imfuzi ndavuga ngo reka mbashiremo nabo 10,000 kubera afite ibintu byinshi ndi gukora yaranyagiti yasize atangide none ga uwacu twakoze kana marambira ngo nyongeremo ibindi birungo nayo ndayatanga resho mu gitondo zotaha nyemereye uyu mugabo n'uyu uyu we mutazocana ikigali ngo azoca hariya nzobajana mu mazi bamanse mwoge mubanze mwoge bajane muri hoteli sizobwira umukozi ngo nabateke amaze murgeda Imana ikoze umugisha umuriro twese nibyo yakoze ibintu byose bizabiba mwede ariko mwese yari yabaye igitangaza turashimira